Thessalon ko ran ne ni Paul chakwat pakhat nak thumai hruai Thessalonica khwa chu Roma chawza ukmi Macedonia penga khopi ase Philippi afesan nu a hi khwa a Paulin ko ran adin asinan reilote a Paul chu daudal tu anei mi phundang ju da biak nak lami thinlung a hoideu Paul hne na Paulin Christian thu thang tha aphuangi a hlotlen mi kha juda mi Paulin an iksik churuanga Paul chu ramramin Thessalonica khwa isin Berea a an feter Korin khwa atlen nu a Paulin Thessalonica khwa i ko ran thu hla kha anna tuan pi Timote ne ni sin athei Paulin Thessalon ko ran ne ni cha avei khatna akwat mi hi chu Christian Paul thapek na ka le beidong lavin an nge theinak dingi angan mi ase zum nak le du dot nak an nei thu hla athei tika an para lungoi thu asim an hnen arak lai anun zia vunmang sal dingin athei tar hai chule khri rat sal nak ding thu thon pe o in thu su nak a ummi pol kha alet ziatika so khri arat sal ding khri arat sal hlani athimi zum tu pol hi arat sal te ki kum khonun nak sunga chawvau an nei ve ding mo ti thu su nak pol hi let dingi azuam mi pol an si poli afordu big mi chu khri chu arasal ding asina in chumi in nam na tuan laupel tar hla se ti hi ase thutlang pi thuram thoknak mung khat jang khat an hne ni lungoi thu le pornak thu bung khat chang ni in bung thum chang lei thum Christian nun chandan rangi fornak bungli chang khatin chang lei ni khri rat salnak thu zirnak bungli chang lei thumin bunga chang lei khat ane tabik fornak bunga chang lei ni in chang kul hluan ni thunet nak le chibai buk nak bunga chang kul hluan thumin kul hluan riat tiang